Hagajing lekai Indian Premier League hapreng ka RR Persia ika KKR. Habapai syang ni kajing lekai ka KKR kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim salit ya ka RR tang da Shiron. Baleng bagan ni kajing job ka KKR kala kiu syang Kyrdan ka ban riu hagami ik hen point. Bar kadang don jingkerman bani urung syang ka playoff. Hagawai par kajing lekai Indian Premier League hapreng ka Punjab King Persia ika LSG. Hagan ni kajing lekai ka Punjab King kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka LSG da live neurons. Baleng bagan ni kajing job ka Punjab King kala kiu syang ka Kyrdan ka ba R hagami ik hen point. Hagajing lekai Serie A pedeng ka Juventus Persia ka Bologna hagan ni kajing lekai baro ar tadi kenhun kia khai da Marsigul hadu bukut kajing lekai. Hagajing lekai pedeng ka Roma Persia ka Fiorentina haba pai syang ni kajing lekai ka Roma kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Fiorentina da Shikulanot. Bari agan ni Shikul jeung ka Roma leo ban tap haga minin ka basau plusan plusan. Hagawai par kajing lekai Serie A pedeng ka Inter Milan Persia ka Verona hagan ni kajing lekai ka Inter Milan kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Verona da Shikulanot. Bari agan ni Shikul jeung ka Inter Milan leo ban tap tang haga minit ka basan. Baleng bagan ni kajing job ka Inter Milan kaduna live point ya ka Napoli kabupat ya Kyrdan ka Nyngngkong. Hagajing lekai La Liga pedeng ka Real Madrid Persia ka Celta Vigo. Habapai syang ni kajing lekai ka Real Madrid kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Celta Vigo dan Laila R. Bar hagan ni kajing lekai kulian Mbappe ulio ban tap R gol nagbenta ka Real Madrid. Baleng bagan ni kajing job ka Real Madrid kaduna sau point ya ka Barcelona kabupat ya ka Kyrdan ka Nyngngkong hagami ya hen point. Hagajing lekai Bundesliga pedeng ka SC Freiburg Persia ka Leverkusen. Hagan ni kajing lekai baro ar tali ki kenhun kia khai damar ar gol hadu bukut kajing lekai. Baleng bagan ni kajing khai jong ka Leverkusen ka Bayern Munich kalayo ban ra ulpa ya ka nam ladu jong ka Bundesliga haga baga tam pra point ya ka Leverkusen bar kajing lekai ke badang sa gidon satang ar tali menta ka Samoy. Hagajing lekai Premier League hapreng ka Brighton Persia ka Newcastle haba pai syang ni kajing lekai baro ar tali ki kenhun kia khai damar sigol hadu bukut kajing lekai bari aga gol penia khai jong ka Newcastle ayo ban tap Hashwa ban kut kajing lekai kata ha menit ke bapra phukundai. Hagajing lekai hapreng ka Brentford Persia ka Manchester United hagan ni kajing lekai ka Manchester United kala khur ka namrem hadin bagala sya pelim hakmat ka Brentford da saulalai. Baleng bagan ni ka namrem ka Manchester United kala Hiar syadu ka Kyrdan ka bakhatsan hagami ik hen point. Hagawai par kajing lekai Premier League hapreng ka Liverpool Persia ka Chelsea haba pai syang ni kajing lekai ka Chelsea kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Liverpool da lai la kawai bar ka ni ka dairu ka namrem ka balai nagbenta ka Liverpool menta ka Samoy.